Bakunzi ba Papa Boy TV turabaramukije cyane twebwe aho duherereye ni mu gitondo cyo ku cyumweru cyangwa se cyaniyinga ku minsi 13 z'ukwezi k'umunani. Rero muri uyu mwanya iki ni ikiganiro cyitwa ngo ibiriho, niko kino kiganiro cyitwa kandi kizahoraho cyitwa ibiriho. Hanyuma rero muri uyu mwanya twabazindukiye, twafashe indege, twafashe umwanya amasaha menshi kugira ngo tuje gushaka uyu mupapa turi kumwe, ni umushumba, ni umupasiteri. Hanyuma hari ikiganiro twashatse kumukoresha abantu benshi kuko babidusabye. Turabizi neza yuko kandi murabizi neza yuko ibyo mwifuza ko tubagezaho nibyo tuba tubagezaho abakunzi ba Papa Boy TV. Rero muri uyu mwanya ntizinze mu magambo, reka tumusabe kugira ngo atwibwire naho njewe kuko musanzwe muzi njewe nitwa Papa Boy. Karibu pastor. Urakoze muvandimwe, turabasuhuje kandi tuvuga ngo mwagize neza, mwarakoze ku gitekerezo mwatekereje cyo kutuzindukira no kugira ngo tuganire ku bitekerezo mwumva mwogerageza kutubaza. Tubanje kubashimira, mwarakoze rwose kuba mwaratoye urwenzi rurerure mukaza mukagera hano, tubahaye kaze rwose hano iwacu, ubundi turabishimiye. Asigaye ndumva ni mwebwe mufite ibiganiro mwavuga, naho ubundi amazina niyo nari nsize. Amazina yanje nitwa Ndigonza Jonas, irya gatatu ni irya Rwandikiye, irya Rwandikiye ni irya data. Ndera ngo nkuko tari amazina yanje ni kayo ngayo. Okay, nkuko muzumvise uyu pastor cyangwa se uyu muvyeyi turi kumwe nabo mu kiganiro nkuko mwabidusabye, yitwa Pastor Ndigonza. Mwese mwavyumvise, atuye muri state ya Victoria, ni kure cyane naho dutuye amasaha menshi ku ndege, ariko kandi kubera urukundo tugirira abakunzi bacu zatumye tuza kumushaka kugira ngo atugezeho amakuru abantu bifuje ko yatugezaho. Rero pastor, muri uyu mwanya rero abantu badukurikiranye kuri Papa Boy TV bashatse yuko utubwira ku kintu cyerekeranye n'abapfakazi b'umurenge. Hari uburyo nabyumvise no mu kiganiro uheruka gukora ubwo wari uri muri Afrika, muri Kenya. Yego. Numva abandi bantu baravuga ngo birasaba kugira ngo uzobisobanure kurushaho kugira ngo abantu bavyumve, kuko ni ibintu bikenewe muri societe yacu, ndetse si ni yacu yonyine na societe z'abandi bose bumva runo rurimi. Tugiye duhuza imico myinshi, abanyarwanda, abarundi, abahangaza, bari abo mu Bugande bitwa ngo nabahima, bari abo bose tugiye duhuza imico kandi n'ururimi tuvuga bararwumva. Rero turasaba kugira ngo utubwire ku kibazo cyerekeranye n'abapfakazi. Urakoze muvandimwe, mbanje gutanga nkore cyangwa pole ku bibazo twahuye nabyo by'ibi bihe by'intambara, byaduhekuye, byadukoze mu nda, bitujana abavandimwe. Ubu ngubu tukaba dufite ibibazo turi mu kunanirwa gusubiza, twaburiye n'umuti kubera ko ibibazo turimo biragoye bunyine cyane. Ariko ndagira ngo kuri cyo kibazo mbajije nico nshobora nko kuvuga, ndavuga cy'iwacu. Abandi tugiye duhuza ururimi, stabwo nabanye nabo cyane ngo ngende menya, ariko ndagira ndavuga jewe nagumye kubana n'abasaza, ntabwo ndi mukuru cyane ariko kandi sindamutoya. Igihe cyanje nasanze hakiri ibintu byinshi nagiye mbona bitandukanye n'iby'ubu bya none. Icyo ushaka kuvuga ni ikibazo cy'abapfakazi, ndakivuga ngisubiramwo uko twasanze tubona ku ngoma twasanze, kandi twebwe n'igihe twamenye n'ubwige twasanze n'ubukristo bumaze kubaho. Ariko icyo gihe hari abo nabonye abagore b'abapfakazi bari bacuwe, kandi igihe bacurwaga babaga mu ikanisa, akaba mu ikanisa, ariko yaba mu ikanisa nta nshingano z'ikanisa yakoraga, ariko akaba ari umukristo. Ntabwo bomubwira ngo ngaho sohoka, akaba umukristo, ariko inshingano z'ikanisa ntazo mumuheza ngo akore. Ariko ikintu cyagoye ubu nyine, twafashe icyo njewe natekereje ubu nyine, reka nongere nkivuge. Abakuru baciye umugani ngo umugabo ko aguye abyuka ngo niko azabyuka avuga. Iryo navuze mbere n'ubu nibyo nongera kuvuga kandi.
kukuri ubu nyine ibintu by'umuco abantu bari gusa nkaho babikuyeho babimaze. Umuco tuwujana mu ikanisa. Ni ukuvuga ngo unareba nta miryango isa n'igihaba. Imiryango yose y'abanyamurenge uko muyizi isa n'igihibaho. Kubera ko uri mu kuja kureba nk'imiryango ugasanga iri mu gushaka gusa nkaho imiryango yahereye mu ikanisa. Kandi ikanisa warebe ibikorerwa mu ikanisa ugasanga rirasa nkaho ryera ariko rihakana imbaraga zo kwera. Erego abapasiteri bo hambere cyangwa abakristo bo hambere bari bashinzwe kwigisha abakristo ariko ntibagendaga bivanga ngo usange bigenda bivanga bagakomeza n'umuco. Kandi umuco wari ukwawo waremerwaga barakorwa ukwawo. Biri umuryango wari ufite ukuntu uhagaze. Kandi umuryango uko wari uhagaze twese umuryango yose w'abanyamurenge ihagaze ku ijambo rimwe. Ntiyarenganyaga umupfakazi, ntiyarenganyaga imfubyi. Kandi igihe umupfakazi yapfakaraga umuryango ugaza bicara hasi ukategeka ukanamubaza ubwiye ukamubaza ati se muri baramu bawe ninde ukubona wo gukamira wo gutunga. Kubera ko umuntu azabaho mu muryango ariko akagira umuntu w'inshuti ye babona yibonamwe akavuga ati runaka wa mwanya bakamurengeza bakamuheza. Iyo bamumuhezaga ni ukuvuga ngo bamuhezaga ari ugucura, akamucura akamurebera ibintu bye byose akamuragirira inka akamutunganyiriza ibintu bye byose akabishyira ku murongo no kubyara akabyara. Yazagera igihe amaze kuba mukuru nimba yamucuye adafite undi mugore ubwo ari umugore wiwe. Nimba yaramucuraga hari abo bacuye nzi bamwe bagiye baja mu mazu. Niba yamucuye afite undi mugore cyagiye umugore yamaraga kubona agejeje imbyara arangije kubyara agasezerera wa mugabo bagatandukana agabona guhabwa inshingano z'ikanisa. Ariko ubu navuga ngo ikanisa rya none cyangwa abakristo ba none yamize umuco niyo sakandiraga ko ari ibinyomza. Inyomza mu kindi numvugo y'ikijyamurenge n'ibara rigiye rivangavanga ritasobanuye imvugo imwe n'imwe. Kubera ko ikanisa uri mu gusanga ryarivangavanze. Ikindi gitangaza kiri mu kuba ugasanga ko rirasa n'iryera ariko rigahakana imbaraga zo kwera kuri bivuga. Ugasanga abantu bari mu ikanisa ariko bakagaruka bagacurira mu ikanisa kandi bihisha. No bakifukira umuco w'ubukristo ariko imbere ntaho bafite. Ndetse bakagaruka ugasanga abakristo n'inshaka ndika kuvuga abapasiteri n'abakristo bose twese turi kimwe n'abapasiteri. Ugasanga ari mu mwana afakaye mutoya baruza afite imyaka 40 ko turafite abana barakapaka imyaka 18 kugeza ku 20 bakamura ngo uzihangane mama. Irya jambo ryo kwihangana ariko je biza bintanga ninde mwana mutoya imyaka 40 kugira ngo azihangane. Umugabo ari mu kugira imyaka 40 yafakara uwo musa kabashaka. Ese bako batazabamubwira ngo niyihangane kandi ari umusaza ko nukuri ariko bakabwira umwana w'uruhinja ngo ugenda wihangane. Ikiranye ikintu cy'uburyarya cy'upagani cy'ikinyabufura gike cyaje mu bwoko bwacu. Icyo ni kimwe nshaka kuja kuvuga. Bambwiye ngo yihangane asanzwe cyo mwana. Ese umubiri ndabisubira mbivuge umubiri ugira abagabo ntugira abagore bose bagira umubiri. Aka ni akarengane twakoze dukorera ubwoko bwacu bw'abana bacu. Icyo ni kimwe. Woshaka kumbaza ati se none se ushatse kuvuga ko ubahangure ngo babyare. Ese ko bari mu kunanirwa kuvuga iyo nyuguti yo kubabwira ngo bagende bacurwe babyare bakabazanira rwihishwa cyangwa bakabana nabo rwihishwa. Ni ukuvuga ngo icyo batinya n'amaso y'abantu cyangwa icyo batinya n'Imana iri mu ijuru. Urakoze cyane pastor. Ari uvuze ayo magambo intekereza mu by'ukuri tuvuze ngo dukurikiza Bibiliya. Yego. Uko birivuga. Yego. Bibiliya ivuga yuko ngo umugore iyo abuze umugabo ngo aba abohowe ku mategeko ya wa mugabo. Yego. Ni ukuvuga ngo aba afite ayandi mahitamo yo kuba ashobora kugenda ku wundi mugabo, kuba yoshakwa
cyangwa se akaba yoguma muri urwo rugo yashatswemo kandi n'ubusanzwe uretse na Bible irabivuga ariko kandi n'umuco wacu w'abanyamurenge yego uvuga yuko umuco wacu ntabwo ari uw'idini ntabwo ari uw'itorero ntabwo ari uw'iyobokamana ni umuco wa kinyamurenge kandi umuco wa kinyamurenge si uwa gikristo n'uwa kinyamurenge ni noneho icyo kibazo uvuze si wowe wenyine ukivuze muzi ukuri twebwe abantu bakiri batoya yego natwe duhora tuzibazaho tukibaza ese ko twakuze mu mihana yacu tubona hariho ababyeyi batandukanye n'abagabo babo mu buryo bw'urupfu hanyuma bakongera kandi ukabona kandi barongeye barabyaye umuryango urongeye uraremye nimba baramusigiye abana babiri nimba ari umwe nimba ari batatu nimba ari bane ukabona afite abana 8 kandi ukabona urugo rumeze neza rurakeye rurimo ibyishimo ariko cyane cyane ikintu jewe aho nza mbona mu by'ukuri simbona cyane ko ari n'agakiza ahubwo inza mbona yuko abantu batakigira urukundo abantu bakigira urukundo mu ubwoko nta rukundo rukigira kuko ndibona umugore wa mukuru wawe cyangwa murumuna wawe cyangwa se wase wanyu nurangiza uvuga gusa ngo uracecetse aho ngaho ngo nagende ngo azihangane kandi barangiza ikintu kibabaje rero kinateye n'agahinda nuko baza baca no hirya bakagenda bakaja kuryamana nabo ariko ntibabemere no kuzara ngo bazokengwa mu makanisa aho ngo bazobavuga ariko ugasanga umuntu abaye incike abayonda nta muryango afite kubera gusa ibyo bintu kandi bigaragaza ko ari izitorera ariko kandi bikaza bica inyuma bikaba kandi ibintu kandi bidasobanutse rero mu by'ukuri turasaba kugira ngo kino kintu tukivugeho kandi tukinjiremo neza tukivugeho by'ukuri tuvuge ibi bintu yuko bigomba gucika twebwe abanyamakuru ibi ngibi turabivuga ku bwa rubanda kuko turimo kuvugira n'abandi bantu batari hano ariko bazodukurikirana bose bamenye ukuri kandi bagendere mu kuri kubera yuko none se nimba bibiri ivuga ngo ngo mumimina ngo mwabafarisane mwandyaryamu ngo muzabona ishyano kubera yuko mumimina umubu muza mukura umubu mu mata ngo ariko mukamiringa miye wumve umubu banze kurya cyangwa kunywa ariko ko bararya ibirenze umubu inshuro nk'igihumbi yego urumva ingamiya n'umubu kurumva bihuye banze kurya umubu ariko ko bararya ingamiya ngo muzabona ishyano niko birivuga urumva bavuze yuko donc gutura umupfakazi ari bibi ari icyaha ariko nta bindi baza bakora birenze ibyo ngibyo reka tuvuge noneho twebwe twese ni ukuvuga ngo ubwoko bwacu turasa n'abagiye twahangukiye mu ikanisa niko novuga twahangukiye mu ikanisa ubundi dusa n'abagiye kwishyura mu ikanisa kugira ngo twese ariho tukurebe niba kubone byenda utari mu ikanisa barakwita nkaho uri umupagani kandi umupagani wacu bisa nkaho cyari gitutsi ariko usanga ubufura bwa data bakoraga abapagani burenze ubukristo banone ibyo ubona abakristo banone bakora nta kinyabupfura bagira nta rukundo bagira abarenganya bapfakazi n'abakristo nabaje kuri rutaro aba batabagendera inama nziza nabo ngabo nyine aba bose twese tuvuga gutya woreba si bose sinovuga ngo ni bose hari bamwe bafata bapfakazi neza ariko hari abandi babarenganya ariko la majorité n'ababarenganya kagira ngo mvuge ijambo kukuri iki gihe kiragoye ariko reka tubwire abapfakazi nibo nshaka kubwira abapfakazi bafite amagambo abiri ubu nyine ndeka ndivuga nabo ikiganiro ejo muri bakoze muri Amerika yego barafite igiterane naje narakibonye turimo kubona n'ibindi muri Afrika byinshi muri Kenya n'ahandi basaba ngo bashakwe abo bagabo nimba bahari niba bashaka umuntu wese ufite umupfakazi ntabwo ubohore ashaka cyane nimba hari shakwe ahari ashakwa haboneka hagaragara abagabo babiri kandi nzi yuko aya magambo tuvuga ubu ngubu abantu ndi bakicumva inama nziza cyangwa ngo bumve igitekerezo ahubwo ijambo basigaye baribona kugira ngo barishakire umuti bakarishakira kuri Kristo no kuvuga ngo suri yango warashatse kuvuga iki ariko kera kose inama kandi abantu kintu gitangaza kindi cyantangajwe nyine abantu barimo kwanga ukuri banze ukuri barakwanga neza bakaba bakanzagira mu kinyoma gihari bakibona ukuri niko kuvuga nyine kagira ngo mvuge iki kintu irimo shaka kubira abapfakazi nimba abagabo bahari ni bagende
batahari njyewe narababwiye icyo nagiranye nabo ndetse bamwe mbona bagenda bakiritika ngo nje bizavuze nti sibyo ariko kugeza ubu nyine bazonzanye bapfakazi babiri washatswe adashatswe na muramu we bavukana mukurikirana n'umugabo wiwe washatswe nihaboneka umwe tazoboneka batatu kandi niba naboneka ntibizabona icyo bavuga njyewe ndakivuga nisubiramo narababwiye ndabura niko gutera ibiye amazamuka tigute abana bane batatu kuvuga ngo uzobahagurutse abana yasigiwe nuko bari mu kugenda bapfakaza mu kuvuga ngo ndibabarekure tababafashe kandi abagabo batakiriho ni bunyine ni bari mu kuvuga ngo barabafashe ni hagiri uwagenda uzohaguruka ashaka none nje binama ngiye kubagenda bapfakaza n'ingiyi nibagenda zahaguruka abone umugabo ashaka namara gushaka ndinda gato namara gushaka yabaza kubona umugabo asiga abana namara agenda garuke asaba uburenganzira avuga ngo nimpa abana banje babamwimbe abishire muri leta abishire no mu miryango bamwimye abana biho yagiye ariko abo bagabo nabo bavuga tabahari barahari se tumvise abo bagabo ntabahari nta mugabo w'umudamurengo uzokwa umugore ufite abana bane uzokwa umugore ufite abana batatu ngo abazane abashire mu wiwe yanje abarere abasukumure abikorere mu rugo uwo mwana reka kurangira uburi umudahurwa ndo umurundi hano uza wikorera abana b'abarundi upfe ucukumure ngo kora bakore bateteranyira abo bafite wa muryango kibizoba abagore nibakura ibintu mu rujijo nibagenda abo bagabo mu by'ukuri pastor ntaguciye mu ijambo yego nanje cyo kiganiro nagikurikiranye cyacu muri Amerika yego hari ibintu byinshi temeye iyo nza kuba nari nkirimo nari kuba narahaguruse nkavuga ukuri kuko abantu nimba hari ikintu kibagoye muri iki gihe ni ukuvuga ukuri ikibazo cya kabiri uhagurutse kuvuga ukuri uraba umwanzi w'abantu benshi yego ariko icyo cyo si ikibazo uzi yuko uhagaze mu kuri uzavuga ukuri ugukundira kugukundire n'ukwanga azakwanga ariko uzi ko uhagaze mu kuri barahagurutse baravuga ngo ni mutuboho ni musome biri kuvuga Bibiri iravuga ngo umugore ufite umugabo abahambiriwe ku mategeko yego y'umugabo we ngo ariko umugabo we yamaze gupfa wa mugore ngo abahambuwe ku itegeko rya wa mugabo yego aho none ni gute bari kuhaguruka bakaza bavuga ngo ni mutuboho uwababoshe ninde bari baboshwe n'abagabo babo none abagabo ndi bakiriho aho ngo aboshwe aho bavugaga aho baboshe ngo ni umuco ngo ni ubaboshe reka mwemberere noneho abagore jewe nasanze bari mu kuvuga ndabo bari mu kuhabona ariko bakagira isoni zo kubivuga zo kugira ngo babivuge jewe ko ndahira ngo mbabwire umugore uzoza ufakara aruzi ko afite abana bane ni mu nzira zibiri cyangwa batatu azagenda ashakisha umugabo namubona agenda ubwo hariho bantu icyo kintu jewe ndakivuga n'abantu bose ntabazabangira n'uzobangira bazomugaragaza umukobwa azogenda avuga namara bigaragaze noneho umunyamurenge turazanye twese bizananiranye amategeko arahari leta bazagenda hari bamwe bari mu bihugu by'amategeko bazomukurikirana cyangwa abanyamurenge bamumenye ariko abo bagabo ntabahari ntagira ngo mvuge nibasa ku bugaragaro ni habo bacuha ko barashaka bacura nibyo jambo bashaka kubona kubona abo bacura bashaka kubona ubwo nibabwira umuco w'umuryango noneho ni jewe warufashe ijambo nari ngize ngo nkubwire ngo abana b'abakobwa cyangwa bapfakazi bacu dufite rusange ari abari hano ari abari mu minembwe ari abari muri Kenya mu bihugu zose duhagarariye tomore tubabwira ukuri nibabwira imiryango barimo nibabwira imiryango icyo njyewe nshaka gutunganyiriza abagore bapfakazi nibabwira babwira imiryango isubirana ijambo bamenye ngo umwana ndozoza apfakara umuryango uza wicara ufata itegeko n'abandi bapfakaye umuryango bafatira itegeko bareke gushyira abana b'abakobwa mu rujijo icya kabiri abantu nabo nibave mu kintu cyo guca imanza ikiri mu kuntangaza abanyamurenge bari mu kuja kuvuga ngo se ngo nibagiza cyo ngo agiye ngo abuze ijuru ngo bazaye mpaka ese ko twebwe twese umuntu uzi imana nyiri yaturemye nize ubuzima bw'umuntu niza amateka niza imanza
wogira ngo nibo bashinzwe gutanga abantu sindi mukumenya nimba yuko hari abantu muri twebwe bazohagarara ku rugo rwo mu ijuru bakaza babwira naka ngo wewe ngo garuka ati wewe ntiwemewe uri mu kureba ikintu akamaje gukimanza ngo wewe naka ngo umupagani ngo ndahazogera na wa wundi gukimanza nawe kera ico naco bibiri yava ngo ntukakire mugenzi wawe urubanza ngo utazurwuzocirwa yes nibaza ku bintu byo guhagarara guca amateka ubugingo n'ubwo ku giti cy'umuntu kandi ikindi baje kuvuga ese ko bari mu kuvuga kino cyaca abana b'abakobwa bavuga ngo baje bacurwa ko bari mu kubacura rwihishwa ese nta nubwo bari mu kubacura bari mu kubasambanya kandi ntibana byarega bagakora ibyaha noneho rero igitangaza kiri ubu bamaze kwitera imiti akagenda akitera imiti yamara kwitera imiti ntabyare reka tubwire abakobwa nabo bapfakazi nabo abapfakazi bari mu kwitera imiti ntibabyare ijambo rya mbere nimba ari nicyo cyahavuga akoze bibi wari wabonaho umuntu avuga ngo ntabyara ngo ni icyaha yarangiza akiteza imiti izotuma asambana kugira ngo atabyara ngo icyo si icyaha donc icyaha ni ukubyara si ugusambana njyewe si icyo nabonye icyaha bazi ko ari icyaha ariko icyo nabonye icyaha ni ukuboneka mu bantu public icyo bari mu gutinya batinya ikintu ngo kiboneke hano hejuru ngo nicyo kiba kibaye icyaha ikintu cyo kugira ngo abantu bababone nicyo nabonye ubwoko bwacu buhagazeho uko nguko aho uri nta cyaha ufite abandi bo bavuga hari ikintu umaze gusigara nsanga baje kuvuga ngo birato ngo hari uwo bakubonye bakabishakira ubudimu ngo ntabo bakubonye ese umuntu abonwa n'abantu cyangwa abonwa n'Imana jewe mbabwire yuko icyaha cyose nakora sinotinya umuntu no kivuga uko cyitwa nyirizina kagira ngo tubwire bano bana bacu b'abakobwa cyangwa abamama bambabarire kubabwira gutyo ako harimo nabo tuzaye nibagende babohoke kandi tugire n'imiryango naje ngurimo igende bohora abana abakobwa bacu bose bapaka babohore umuryango usubire mu itegeko barya bari mu kugenda bakagira rwihishwa bagaragara none pastor tukira aho ngaho hari ikintu nshaka kubariza abapfakazi yego none mu muco wacu wiki gihe reka mvuge ngo ariko reka nimba mvuga ngo wiki gihe umuco wacu warangiritse yego jewe ntekereza ko impamvu iri mu gutuma banga wenda kugenda wenda gushakwa hari abazabona babashaka ariko bakavuga ngo nije gushakwa hariya baranyaka bano bana banje bavuga ngo babasigarane noneho akavuga ataho kugira ngo musige abana banje bazosigare bahangayika baravuga ngo urusha nyina w'umwana imbabazi ngo bashaka kumurya none se nabona umuntu umukunda hanyuma akaba yasigaranye umwana umwe yasigaranye abana babiri cyangwa batatu hanyuma uriya muryango yari yashatswemo bakamubwira ati sasa ubwo ugiye gushakwa ahandi twebwe dusigira abana bacu tubasigarane hanyuma nawe ugende uzoje kubaka urwawe rugo muri uriya muryango uzara abandi bana noneho yumva icyo kintu akumva kiramuremereye kugira ngo asige abana biwe ese ni iki wobwira imiryango iza yanga yuko umubyeyi ajana n'abana be ngo azobare erega n'ubundi barabarera nimba araba badahurwa abarera araba badahurwa nimba araba barundi abarera araba barundi nimba ari abasinzi abarera arabasinzi nimba ari abanyabyinshi abarera ari abanyabyinshi ntabwo kuvuga ngo agiye ku wundi mugabo ntibiba bivuze ko babaye abawamurara cyangwa se bwa bwoko bwa wamurara oya mu by'ukuri baba ari abakira biwe na wa mugabo we wa mbere rero ni iki wobwira imiryango kandi zabayeho cyane n'ubu tuba tumugana yego hari abana bari mu miryango yabo ba nyina bakaba barabataye baragiye gushaka ahandi afite umwana umwe utekereza nawe umwana umwe kumusiga none umukobwa wamashira akavuga ati se nzogumana uyu mwana umwe mfite imyaka 16 7 8 20 kugeza ryari kandi gane none uwo muryango nyine arimo yaburiyemo umugabo wiwe ntunamuturega nk'uko twatuvuga yego cyumva cyangwa kibamuheza umuntu uzo kumureberera wo mu muryango akaba ari aho ngaho habe n'inka bamusigiye akaba yobagurisha hari n'abari mu kubatoteza bakugurisha izindi zabo ziri mu bibuga bakabanza kugurisha iyo bamupfakazi baba basigiye umwana we kugira ngo yige ikibazo iwe kugira ngo abone ihuzu ikibazo
nimba ari mu mujyi kugira ngo abone ikimwishurira inzu abone kapito yo gucuruza ikibazo akazariza kurebwa n'abasaza biwe baba umukobwa cyangwa iwabo yavuye akaba ari bo bamureberera kandi ari muri rwa rugo agahangayika agakubitika kandi yagira ngo arashaka abahungu bamukunda yagira yabona undi muntu umukunda ngo ashakwe nawe urasiga umwana wacu abana abadamu bakagenda barira abadamu b'abapfakazi b'abanyamurenge bafite agahinda katabaho kandi batewe n'imiryango. Reka hano turasa nkaho umuntu yavuze ngo ari ku isi yose iratubona ikiganiro tuganira. Jewe ndashaka kuvuga gutya, hari abakobwa bamwenzi bapakaye bafite abana bafite umwana umwe arashakwa kandi hari yashatswe ajanwa n'umwana. Novuga ngo sinshaka kuvuga social media ngo mvuge ngo naka ariko ndabazi. Hakaba n'abandi bafashwe abana barabaka. Hari n'abandi nzi babaye bapakaye bakeneye kwicara bakabaka abana kandi ntibabazarire abandi babuza bakabirukana. Kagira ngo mvuge kino kintu uko kimeze. Kagira ngo mbabwire uko bimeze. Kukuri kugaragara abantu bose ntibahuye. Ariko kugira ngo tubonere ababyeyi abana bacu ngo tubacire inzira nibagaruke mu miryango basubize umuco mu miryango babanze batandukane n'ikanisa. Ikanisa rirukwa ikanisa n'ijy'abakristo ririwe n'umuryango niramara umukobwa uzoza wumva akeneye gushaka abonye umugabo agende namara kuhaguruka azohagurukana inzira zibiri njewe nshaka kubabwira. Azohagurukana inzira kuvuga ngo mwa muryango mwe nabonye umugabo namara avuga ati ngiye kugenda ngiye kujana n'abana wa muryango wange ni wanga ahaguruke abivuge mu muryango ahasakuze azarivuga akarengane ke nakavuga kose abanyamurenge bose aho bari baturaziranye bazomurenganura mu karengane ke bazomuhaza abana biwe nibyanga babishire muri leta abana biwe n'abana biwe nta mubyeyi wo kuvuga ngo umwana ngapfushe abana ngapfushe ababyeyi kabiri ngo abure sabure na nyina azogende cyo turagihangura. Ariko mwagira ngo mvuge aho navuze ngo niko gutera ibiye bazamuka hari ikintu tubona coroshe nikitoroshe tibavuge ngo bizenda ko ndicanga nuko ndiko mbona ikintu kamina kagoye. Umuntu ufite umwana umwe kuva kera barabasize ndabandi barabatwara ndagenda zashaka batanga babiri ndabona bajanye. Ariko umuntu ufite abana babiri batatu bane cyangwa nidushaka bo avuga bakabona ananiwe kumusiga azicira asaba umucura. Asaba umucura abyare bareke kwirukanka ku bintu baje kuvuga ngo baza basa nkaho bariko bareba igitsura cy'ikanisa cyangwa n'abapasteri nabo cyangwa n'abakristo nabo baza baba njyewe simba kubita abakristo kubita abapagani. Umuntu uza akabwira umwana w'umukobwa mutoya ngo uzihangane wicare ese azihangana we kutoza wihari kuza umwihanganisha ku mudombo ariko ukamukurikira nijoro ukamuhiga. Jewe ndashobora kuvuga iwacu mu bantu natwe twagize ikibazo cy'abantu muri kino kinyejana ndetse twebwe byatondetse mbere bitaraba tuvugira bafite abapfakazi natwe mu miryango natwe tubarimo kandi benshi twarabubakiye ababyara barabyara kunda bivuga ko uwo bana babyaye n'abagabo nibo badutunze. Hari abo basigiwe na base n'abandi babyaye. Ariko nkagira ngo mvuge jewe singira n'ikibazo ko ndabivugira hano singira ikibazo ku mupfakazi nta mupfakazi iwacu twebwe ndabivuga jewe n'ubu turabafite n'ubu ndababwiye ejo ndababwira ngo nimubona abagabo mushaka cyane rwose. Ariko kubera ko umwe bafite hari ufite abana batanu n'undi batandatu wombe nango bano bana bazohaguruka n'abana bajani bageje kubashaka n'abana babo ntibo kwemera tibishoboka. Hari ikindi kintu ndikushaka no kuvuga bakaje ko kidutsindira twebwe mu muryango wanze n'abana baba bagore ntibo kwemera iyo bamaze gukuragaho ntibo kwemera abana babo ntibo kwemera tibishoboka. Tugaramba tubabwira ndagende batandukanye ibintu babigire nko mu nzira nkazi tatu. Umwana w'umukobwa uzoza ufakara ari mu bana umwe azagira cyagenda asubira iwabo niko bazagaza binagenda kera nashika na wa mwana wa bujana nashika shaka ufite babiri akabonda bashoboza agenda asubira iwabo. Ikindi kintu mureka babwire bazabana yoberwa bari mu kuza no kuvuga reka tukibwira hano abapfakazi bagacunga nta mupfakazi uzushakwa ashakirwa muri wa muryango yashatswemo. None se azoshakwa akoshwe nani azokoshwa na wa muryango se. Ico kintu nacyo bagende bacumve hano
umugore uzoza ukenera gushaka azagenda asubira iwabo niko bizamye kuva kera kose azagenda asubira iwabo namara gushika iwabo haba nashaka rwa rugo bijya byo kuzimura ntabinahari ntabazo bakunda kuzimura bazobireke azagenda asubira iwabo namara gutaha iwabo ahasigaye baje kumubariza iwabo ariko abagore barimo kwicara mu ngo bari barashatswemo bakabavuga ngo ni babashakiremo urimo kubishoka iduko kibaho bishoboka icyo kintu ndashaka kukivuga mwa abagore mu buzitegeye nta mugore ushakirwa mu rugo yari yarashatswemo ni mugende uzi uhaguruka umunsi uzoza upfaka uhaguruka ugende ufakana n'abana bawe uje iwanyu numara gushika iwanyu ushakisha umugabo ariko muri wa muryango bazomushaka barabonye yuko yafashe umwanzuro koko yuko ashaka kubaka urugo kuko akiri muri urwo rugo ntabopfa kumenya ko ashakaga kubaka urugo. Ese mbaze ikibazo, ese ko umugore iteka ryose na Bibiliya ivuga yuko umugore iteka ryose yajaga gushakwa bayisake bagiye gushakira yego Abrahamu bagiye gushaka n'abandi bagenda bashaka abagore babo. Ese umugore azashakirwa ku mugabo we cyangwa azashakirwa havuka mu muryango avukirwamo? Ashakirwa aho ku muryango bavukamo. None ni gute bari mukuja kwicara bakicara ngo ni babashakira aho bari bashaka bishoboka. Ico kintu ndikibaho. Ikindi rero nshaka yuko tubaho open tukakivuga kugira ngo abantu naco bagisobanukirwe. Ikibazo gihari abagore b'abapfakazi bazavuga ngo wenda bagiye gushakwa handi. Yego. Wa muryango yari yarashatswemo rero ugahita uvuga ngo rero ngo dukeneye inka zacu. Ngo bakoranure ngo bongere kandi ngo babagarurire inka ngo bari barakoye wa mudamu kandi yarabyariye mu rugo rwabo afite n'abana babo. None ico kintu cyo gukoranura cyo kuvuga ngo bongere kandi bagarure ibyo bari baramukoye ese birahari? Ese ibyo yagaburiye abana babo uburyo yabaruhiye uburyo yavuye iwabo akaza ni ukuvuga ngo rero nabo izo nka bamukoye mu by'ukuri zakagombye kuba bihwaniyemo umugani w'abanyarwanda bihwaniyemo naho kuvuga ngo bongere kandi ngo bagarure inka. None itegeko kuva kera ko itegeko rizategekwa n'abagabo twasanze kera mu gukwa bigeze kugira igihe umugore agakwambara gukwa baje kumukura inka z'igitwe bigeze kugira igihe inka 7 8 buniho bahagaze ku inka 7 ubwo zifite kanuni bigeze no kuvuga ngo umugore wese uzoshaka baza mukura inka 4 iyo ritegeko ry'abana. Ariko ndashaka kuvuga abadakera ko umugore wabyaraga akabyarira umuryango. Ese babana umuntu umwe yogura inka zingahe? Tizibaho yozibone bobone tizibaho no kubera mu yandi magambo so twita gushakwa nta muntu uzushakwa ndi wobona umuntu ushaka kuriya ninki ibintu byo kugira ngo bubake ibyo zo kuzimurana niba bikureho njaje gitekezo mvuga ntabwo kuzimurana bihari. Umugore yamaye kuba mu rugo umugore twovuga ibyenda wozimura ni umukobwa washatswe yararashatse ko cyara atashe umugabo akamapfa agasubira iwabo yashika agashakwa nise nama ndiyo tunga 8 2 iyo uvuga ngo umugabo yafushe uwo munsi atamusigiye umwana ngo nashika asubira iwabo ashakwe harya bamukoye isakoshe nimba yaramukosheje mu wasinzira ngo asambukoshe mu Barundi ngo ari 8 2 ariko nimba harya yagiye yahavyari akahasiga umwana umwe gusa umwe ndabije no kuzimura. Asante Ijewe cyo twitaje gitekerezo. Ico kintu kabisa. Nta bintu byo kuzimura bazobire neza rwose. Ico kintu jewe ku giti cyane zageze biteragaje. Ndagucye nkabona yuko ubwoko bwacu bufite kurenganya abapfakazi. Ico kintu kuvuga ngo umuntu yarashatswe arababyara umwana wa mbere wa kabiri yaje gutaha iwabo yafushe umugabo wiwe ngo nibahongere bagarure ibyo bari baramukoze. Reka kubwira iryo jambo byabayeho risa n'iryo ngiryo abakuru baciye umugani ngo umuzimu w'urubanza uzushibwa n'uwundi. Hari umugabo data wacu ari mu Minembwe kera umuntu yagazaje mu masaba ukaja kuragirira inka handi hantu wamara kuragira inka twese twararagiye wamara kuragira inka ugakorera inka imyaka iye baca ukazayitura barayikorera imyaka 2 inyana kibasa cyageze kiragira umwaka umwe inyana imyaka 2 ngo bucyo wa mugabo data wacu baje kuragira ati gute jewe imyaka 2 naragiye rya jambo baraburana batsinda iryo jambo rashika kera kose bagazuru bagirira inka ukayiragira imyaka ukayitura ariko bararica irarange barasanga arakarengane
imirimo wakoze waragiye nyinshi ukaragira ukazuka barajya kubasa ukayitura gute kandi barayikoreye kandi barayikoreye tumva ubu nibwo bujije ubusa n'ubu ngubu umugore uzi ugenda agashaka umugore umwana yobyara umwe haba n'inka z'imiryango ntizo umugore nta muntu uzugurwa ntibishoboka tagira ngo mabwirizo jambo agaciro kuri mutu gaba wa mwana wa mugore azabyara wa mugore wabyaye nta bintu byo kuzimura nibyo bazobikureho asante wandegereye bazobikureho kandi ndizera yuko na rwa rugo azoshakwamwo umugore wamaze gushakwa akaba nani gusa kugira ngo azogere kwa sebo kwizera hajana n'inkibi cyane wandegereye wowe n'umutima wa kimuntu ni icyo azobasigaje ni ukuvuga ngo wa mwana nawe yasize muri wa muryango niyo mari yiwe yakowe kagira ngo icyo kintu tukivuge abamama ne bagende bumve yuko uzozubona umugabo agenda ashakwe ariko icyo nshaka kuvuga hari akamina nababwiye katazoshoboka nta mugabo muzi ngo zubuko zuba nta mugabo uzogenda ngo barere abana b'umugore wapaka y'abana bane abana batatu biragoye icyo nkibabwiye hano naravuze ngo niko gutera ibiye amazamuka hari mukunaniza abagabo umugabo n'umugore abana biwe bafite bamukoraho ugasanga ikibazo kirabana uzoreba abagore bagira ikintu kimwe cyane reka tukivugira hano umugore uzugeye n'umwana agakosha yamara akamubwira ngo isaha zira ngo arakwica utegere ananda kumuhana akamuraganya se yamara gushika akamubwira se uyu mwana wawe wabonye ibintu yakoze yamara isa akabaramukubise ndamukubita ngo kandi wa mugabo ngo uzonyicira abantu niba wamureze abakubanutse ngo mugabo uzonyicira umwana kandi karamurega n'isumu byara neza ngaho mbwira noneho utari sumu byara rwa rugo ndirugize ikibazo kera babagiye gutandukana kagira ngo mbabwire nibareke kuzana ibibazo nibasubire mu muryango bagende umugore ni ibintu bibije babwira inama umugore wende kare gushaka azabanza asezere wa muryango yashatswemo tahi wa abazomushaka niho bamushaka iwabo namara kuva muri wa muryango yawusezeye ashaka umugabo ariko nta muntu uzoza uvuga ngo nibushakire umugabo ngo mu muryango undi muryango yashatswemo ngo karashaka umugabo noneho ibyo bari mu gushaka gukora bari kugenda bararura imico henshi bagiye baca ni mu kubona bari mu kubyita gushaka rero nsigaye numva banabivuga iwacu ikera hose hagazashaka umugabo ariko nimukumva ino baje kuvuga abagore ngo umugore yarashatse nta mugore wacu mu muco w'ikinyamurenge mu muco w'ikinyamurenge nta mugore uzushaka ariko nimukubona baje kubivuga ngo nashatse geke washatse wowe umugore washatse ijambo niko turivuga rikabarya nta mugore uzushaka uwo ni umuco bakuye mu bindi bihugu muri bihugu twagiye iki kemeza ko umugore atazashakwa iyo umugore abashakwa niba ari umukobwa w'umurundi ashaka umugore niba azashaka aba afata umugabo akamujyana mu muryango wawe ariko iyo umugore yemera akava mu muryango w'abadahurwa tumwe dutangije twemeje nawe turiho akaja mu muryango w'abarundi aba yashatswe bagende bakora ijambo ryo kuvuga ngo baze bavuga ngo ko barashaka ko barashakwa bagende bashakwe azasubira iwabo namara gusubira iwabo ashakwe icyo ni kindi nza kuvuga igica icwini nogera cya kabiri nibatandukanye umuntu ufite abana benshi n'umuntu ufite abana bakeya niko byamye kera umuntu wagiraga umwana umwe yagaza basiga ariko umuntu ufite abana benshi yagaza yicara nazo ndabona yishaka ndananiwe saba gutura kandi aje kumugaragara bareke kwihisha mu kanisa apana kwihisha bareke kwihisha mu kanisa kandi uretse n'ico ni n'umuco mubi ese ko karihisha ejo bundi azobyara iyo bari babyaye uwabyaza agira ikibazo azonywa imiti uwabyaye agira ikibazo uwabyaye ikibazo iyo miti niyo duhata u Rwanda iyo napo nico cyaha gikomeye kibi giteye ubwoba ni naryo kosa rikomeye mu buzima abantu barimo kwikorera ugasanga wari uzi ko muri onapo harimo kubamo za divorce nyinshi kubera onapo umugabo akakubwira ngo jewe ngo aba bana ngo barahagisha cyangwa umugore akagora umugabo ngo aba bana barahagisha bwaca bakemera umwe akayijamo umugabo akavuga ati wenda ugende mu y'imyaka 5 ya myaka 5 yashira ya onapo igafungura ubyara wa mugabo ati jewe simbyihangani
jewe nari nakubwiye ngo ni ukuba twitonze abana baracyari batoya noneho ufunga imyaka 5 cyangwa 3 ya 3 yashira tegereza umuntu ngo azobyara tegereza umuntu azobyara tegereza umuntu azobyara ngaho wa mugabo atangiye kuja hanze mu bandi bagore ati jewe sino kwihanganira kugira abana 3 cyangwa sino kwihanganira umuntu ukomeza ngira abana 2 bikunda ndibishoboka jewe ngiye gushaka undi mugore ugasanga umugabo yabyaye hariya aramubyarira ubwa kabiri hanze gakera y'urugo rwiwe nazana wa mwana ikibazo ki nazana wa mwana wa mugore ati iki reka tubona kuvuga aka kantu zibyoroshe noneho iki kintu cyo kiri mu bantu bose umugore namukumubwira ngo nabyara umupfakazi yaje kuvuga ngo ubwo arabyaranga abagore bafite abagabo ngo batabyara uyu ni umuco mubi ni umwuka mubi w'abadayimoni wa satani waje kandi nduruzo kutuvuga abantu benshi ni uguterwa amabuye niko kwa kuri twavuze ngo barisigaye bagukuri bagaseseka munsi bakaja mu rutara mu kinyoma nico kinyoma cyafukira ibintu byose cyari kinyoma nico kiri ku itopo nico kiri kwisi nico kiri ku tebe abantu cyo bambaye nico bari mu gushaka ngo bakijane mu kanisa bagikorereho ibyaha bagikorereho ibintu byose ikindi nasanze n'ubwoko bwacu nasanze gituma reka tunaje n'ibyo byose tituzatubabarira uzanarebe nje handabonye ubwoko bwacu bukomeye uzorebe aho tubona uzorebe umuntu azakora icyaha akagikora bamara niba arakoze icyaha bakabava ngurana kugira ngo zakira gutya ese ntibamenye igihe bazamenye igihe cyucumuye akabamenye yahuye n'Imana aho yihaniye kagira ngo mvuge iki kintu cyo kudafungura ubyaro ndike mu bapfakazi bonyine kiri no mu bagore bafite abagabo ya kurandegera kandi abagore bapfakazi gituma batari mu kubyara hamwe nabo babone ni impamvu yuko bavuga ngo ntibabyarirwa ngo ntibazara ngo n'abagore bafite abagabo ngo ntibazara ariko nkagira ngo mbabwire umuntu umupfakazi noneho aba yabuze ibintu bibiri aba yabuze umugabo akabura n'abana ariko nkagira ngo mbabwire indiboga bavuga kubera umubiri baremerereye jewe mbabwire iki kintu nireka gukora ibyaha bibiri umugore cyakora icyaha cyose ntakizokiza umuntu ari wakoze kimwe kizica umuntu ibyaha ni bimwe ariko nkagira ngo mbabwire hejuru y'abapfakazi kiri jambo warumbwiye kukuri ni bagende batandukanye imico uzoza ukanda gushaka asubira iwabo nta mugore ushakirwa iwabana icyaka nibabona abagabo bagenda niba babura nibaje ku mugaragaro basabe abacura tuboneraho kubwira imiryango kubera abo dufite ubunyine nibasubire mu ijambo imiryango uremera abantu abacura abakobwa namwe cyangwa abagore nimwemerwe mucurwe mureke ku bintu byo kuja kuvuga ngo twahuye n'ibihe kandi ijambo ryo gucura riba muri Bibiliya kandi uyu muco wo gucura badata baza bavuga niyo ishaka tuvuge ahantu bawukuye urawusanga no mu yindi miryango no mu bwoko bw'Isiraheli bagaza bucurwa n'ahandi n'imiryango igenda icurwa kandi yicura ikintu uzambona andi moko yose nakundira nuko batagira mu bintu by'amagambo by'amatiku ngo binjire mu buzima bw'abandi bantu umuntu niba acuwe tirabwirwa ariko twebwe umuntu niba agize ikibazo ukamusanga umuntu ukaragira ngo uzinaka ibyo yega gucurwa icambere iyo umugore yemewe no gucurwa kurya abafite urukundo rwo gukunda uwo muryango yashatswe cyane ya kandi kindi abazi cyamuzanye kuko yaje kungura uwo muryango ashatswemo mu byukuri ndetse kwanda umuntu bene uwo nguwo yari akagomba guhabwa impano ikomeye mu bagore b'intwari bahari hari abagore benshi nzi ubu bafite agahinda bapakaye baba muri ubwo buryo bwo kutabyara kandi bakora ibyo none bagera mu gihe ubu bariko babona batakibyaye bafite akababa ariko babuza abana bari mu gahinda bari bonyine ariko abo tubwire ubu nyine bazavuga umugabo umwe agirwa kuri nyine ni mubyara abana noneho twishumbushe n'ibindi bihe titugire umwanzi ukunda tumara ngo duse natwe twimara icya kabiri icyaha si ukubyara icyaha ni ugusambanya icyaha gihera no mu bitekerezo igitangaza ndabona imana igitangaza imana imeze zikora nuko abana bose bagiye bavuka mu buryo bavuga babacurano cyangwa babyawe n'abandi abana babyawe mu buryo bw'ubusambanyi ese hari umwana bavukanye icyaha mu gahanga imana izimushyiraho icyaha umwana ntabwo ari icyaha umwana se ni icyaha none se imana ibimutangira iki izimutanga ari umwana w'icyaha ntibishoboka nta muntu w'icyaha uriho ntibibaho ariko ibintu baje kuvuga ni ukuvuga ngo icyo nashatse kuvuga icyo bita w'icyaha ni kwa gucanira imanza kwacu tuza tujagamo niryo jambo ry'iryo ngiryo wamuhaguruka ngo nakangono ngo ni umupagani ngo ntazo
ikintu dusoza kino kiganiro yego cyitwa ngo ibiriho Yego. nuko nyine biriho ibi twatuvuga biriho yego si ibintu twaduhiye ababizi barabizi neza ko ibi twatuvuga biriho rero turagira ngo tubwire ababyeyi bapfakaye batakiri kumwe n'abatware babo babashatse imbere kugira ngo mugende mutinyuke ntawe bafitiye imbabazi kubarusha mwebwe ubwanyu yego imbabazi ni mwebwe mugomba kuzigirira kugira ngo n'abandi bazibagirire rero aho kugira ngo mugende mube indaya hirya no hino y'umuhisi n'umugenzi genda ube ucurwe muri uwo muryango washatswemo iyi niyo rekomandasiyo ndagira ngo pasi yego yego ugende ushakwe cyangwa se bakureberere umuntu uzaza ukurebera uwo bazoza babaza ibyawe byose akaguhagararira mu muryango kandi ukongera kandi ukabyara umuryango ugakura umuryango ugakomera umuryango ukaba umuryango kandi munini ukaguka erega guca akajagari reka ngoreka guca akajagari umugore yacuwe akagira umugabo umugenga ntaza apfa kugenda anazunguruka oya reka tubereke akajagari bafite bapfakazi bafite akajagari ko kwinjirirwa n'abagabo bose yego niyo mubesha ngo murapfukiriwe nimbuce aka kajagari turabazi nimbuce akajagari mubwire umugabo umuntu agira umugabo mubohore n'ikanisa mutandukanye ikanisa rigira uko rihagaze mutandukanye n'umuco uwo ni umuco tuvuga turashaka kuvuga umuco ntitwavuze ikanisa yego kandi abantu barimo kumva nabi iki gihe twavuze umuco ikanisa naryo riri ukwaryo yego nimugende muje mu muco mugaruke mureke kuvangirana ikanisa yego kugira ngo muvangure ikanisa ihari ikanisa habe n'umuco nje cyo cyo babwira kandi n'akajagari nabo bakora kugenda kagira abagore bagira abagabo ibihumbi kuriya barimo kivuga abagore bunyine tabwira umugabo yabagira umucura agira umugabo ubwite yari umugabo ubwite umucura urumvaga yabaga ariko yahise ariko kuriya barimo kwigira ni ukuvuga ngo ntibagira abagabo kanuni babaye indaya uko nukuri izo ni indaya aho kugira ngo umuntu abeho muri ubwo buzima bwo kuvuga ngo umuhisi n'umugenzi ntafite akanuni nta murongo aba arimo ariko niwemera umucurwa imiryango igaheza abapfakazi babo ababacura mu by'ukuri bazaba baciye akajagari ndetse n'ubu ngubu gapasite habaye n'indwara zikomeye cyane ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu byose tuzoba tubyirinze kandi tuzoba dushize n'umuco wacu tuzoba tuwugira isuku yego ni ukuri umuco wacu tuzoba tuwugira isuku tuwushize ku murongo mwiza kandi ukwiriye kandi utazongera kuzana amakimbirane n'imiryango rero turarangije abadukurikiranye kuri Papa Eboy TV iki ni ikiganiro cyitwa ibiriho hanyuma nimugire amahoro y'Imana twebwe aho duherereye n'iniyinga rero bye bye bye